Nga sinanak. Nga tinagbasula, Loida. Awam mo't madingay na ramid ka. Basta agsinatan, tahan kan ngay ayatan Roberto. Apay nga Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Han nga data tinay kare para ititunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan, kasangsangpet mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, maray. Ay, jak amaw paray. Tajak pa'y nakit kita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayunan ngagbartak manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamen, maray. Ala, andi nga yung lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamote kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan matani? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Loida J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanunagyan iji balay derito. Dayta, no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalatay pakada iti inamhani. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyimpakim mat amin abado mo na nakaw. Agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na ko ni Rito iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga? Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumat lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Rito. Tahanda nga anal iti asawa na idi. Ha? No kasta? Ada asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw. Ni Rito ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Rito tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Rito. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, ada gayang babaunan mo. Una. Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan nga agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, hani. Tigayat ko, agbalin ka a senyorita di ti balay. Nagmayat magtanan. Panawan ka pa'y nga ro di ti balay. Tada papanakwan. Sana bali. Tada ti babaw na nakadwa. Manang imang.
Akin manok dagito nakapupok ito likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28 si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawan ng tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga roda ite makabulan ta Marso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak ta makapasurot. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Reto? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang itilugan na. Ken addapay nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jak laing pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dito ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga ron iti kwartam, ta damapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandagi dyan na orno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagosan. No kas di amalpas ka nga digaws, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na ka nga asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturod ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat bagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak laang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka baldadaw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay. Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutan amang ibaon-baon kanyak. Ipulong ka kanereto. Papanawan mo na dyan nga babaunan reto. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Yung nasingpat na jay. Nagagay. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mata. Naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tagian ito balay. Sige, honey. Makamuka. Uwan nalpas kayon reto. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibusa matunti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni Rito jay piyastaan. Makaburing matagur uray jay. Jakmat kaya tatagtali na di jay balay, tada jay swapa nga babaunan ni jay. Ay, sinaamkit din da jay alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya apa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko.
Di kutsin di ato anak yun, anang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti baboy. Pagkasariyo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok, tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, tatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Loida. San ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Ay, kinasaya at ngaron anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y, mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwag to tigatangay, tagtarakina man iti adaw. Tapnod dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, imbabak mo amin di kwarta mi di kalman? Nga rod. Ish, isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kaslamat lang ti pampanunutek. Iso nga ilakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako mamin? Sayang. Saan? Tado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Wan. Apa imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay hospital da. Anya? Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabid lang arod. Agtalagakan ka imang. Iswasan na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inakpagdublin da ito'y darling. Ay, ano masublian ti bisyum? Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin itisiping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kon, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga simbang patrito? Awan tinaglakwak iti daga. Sinaurda ka. Unak ngamin kan nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones si kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sapa imutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanya ma. Intad mo ti kwartang awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Hanyat kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na.
Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni Rito nanang. Ay, itatawa na nakon. Di na kon pangananauloy na. Basol mo matlang ha? Nagtangkan ti ulom. Nuamok lang nga manugal ka idi. Hangka kumangay nakaklon. Ikarik, ang balbaliw akon. Idya akong tibisyok. Tagtapay. Nalakumaminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tagtangawan na. Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka din. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da, ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sige magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy aki tinapalabas nga lal daw. Ay, kasta. Wan Roberto, ilimok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Gakpay masango, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Ay, kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Edi emado te baboy na. Emado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masango di anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer namin dagita sumangsangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ilako namin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayati nubya na, tata? Adan na? Manumot na bulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jiip na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jiip na dayjay. Ay, adamat gaya man jiip na. Kawain, ay nasingpot abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. At lunat manang biyanan. Ore nakidanak edi kanirito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso nasakitanak edi naamwa ka ng asawa gayaman ti sigud anubyo. Ngam namiris kumatlaang awan karbanga kamasakitan tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababaw iti kastaunay. Kat ita adanbo ko da pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiagda sa pamilya. Ngam siya pala sa hapayla maging kaita. Kat makitang tangdanak naglaklako itinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko ija ilime. Alakastan ti pagaya mo, Loida. Please like, share, and subscribe. Thank you.